sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'd, kwezi watukufu, mafundi watu, wababatu, wadadatu, wanashwahatu, wananyasi, wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya mando dohimida Mwenyezi Mungu arihansi na muo ato usiku wa lelo rendara swaliye juma Mwenyezi Mungu narukubalie ezedwa yarinike khairi ya usiku wa lelo na ijo udongo usiku wa lelo yaritole madhalimu ne maadui wa hatu na maadui wa uislamu ne maadui wa mila ya hatu ikayao ketu kontre izo Mwenyezi Mungu ajanizo bangabo wanandongo ko wa khalifu yo amade namna mjuao garijiunda wa hunu Marseille asibabu yahe mtukufu uwano ikayao wotinda mifakhari shawo Mwenyezi Mungu waede arambia ukana la yastawi alqa'iduna min almu'minin ghayru uli darar walmujahidina fi sabilillah eadaza ne wano wosi sawa haruma eshe jihad faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraj. Mwenyezi Mungu hatsungua wano nambi amrisho njema rahane ya kantibahi waamboka tina haja wanduna wa ulawa yote amfera hangu minga mliwa yote amfera hangu kenga wato uliwa abonge ngamjuwao ya uka rihundana na utukufu wa uka ziki watu fundi watu waziri mimi no hamba muhafidh gouverneur haukawa ile ya votiwa chati dola mzadi enda arengwa enda arendo cinema abonge abo watukufu mdungu khutba akipando mwana anusi ondra birashioni ngera kaujahun kerisha mramba rongo za lazimu zabidi zamba si ufurahi si uhamba ahsanta rijibi warishukuria muna jaleke izora eshele ziziwa okabanu ngari lao ngari noao shemiyo ya hatu ngasina amvi ya hanzari makinishi warisubirishi warione sweze mbiri zitrawe lione sweze njemari zidunge yode muhimu hatu abange ridungu ya khutba ya hejuma ikaya ufundi watu hatende hayonesa yode mana dungu hamba ukana banu mruti mdu na kera dirijue ya uka ujuone utujua oti sawa kairi watu do uro Mwenyezi Mungu na bumba jema abwe mwanadamu weikasina rongo ekatido kana sisi ngari mwitabiri yo ngena hamunasi kari tujua twabiyambiza ngari jo kange ngusikini yo eti ya hatu yode mbarongo basi yatongeza sisi rimwanzao nuhibbu fillah shenge de semali ngari ngamjwao walo nizo ngamjwao watongeza mfo hizo nyora abange abo sisi holiho haisa wasiliban ngamidamine mwana she wangu ikayao haruma ompira samba milioni mfubahiwa ide 10 yabo lelo rambanga ripara wa komori jeruambi mahalenti ya hundra ne mwangami fu ya irenga otaje mahala ya waswili ngari mpara oniha winch wala wakamba ukana singasi hazini mitsanza siasa ngeaba habo bato majibu bato mweje bato ngozili ngamjaba nyika manza siasa ngamjaba nyinyi ziti ndogo zakada zindogo za husu binadamu no usilamu nezarongo mimi tishiria mjeni amba ukana il faire la politique ngebidio rifanye siasa beke karja ifanya ngejo fanywa ni wandraji boko wao no wao wajoranga nyo msomo na yode siasa ngwajoranga nyo unono yode siasa ngwajoranga haina ndongo za kabidi zirengeziwa yode mana ukonga si obligé rigenterese ulo mwade yo hamba enda ni ministre de la santé pia ngari jidobria yo aizo amado do karim pare ni hawinji kabisa bo watukufu mfumbili jerisanganyihe rambele jawabu la mwisoba asumani gutapalo shaitoba kishe mramba ngesunju hadi ngosi yode amado ezabili ngamuishilia o wana difficulté no wana mizingamanyo walio ezentiza sharia ezentiza kanuni pia waurelea watijojiri fraud muishi ya Sarkozy mapesa muishi ya Hollande muishi ya Donald Trump muishi ya sisi wao pia wangu abangu wana demokrasia hizo ndabuka banjo kwa hibi vote ngejuze mruboko ahibira haja sisa za ngejuze lolo ya sisa zaha ya tungo utaha haina bahanu ya hunde wandu wa msikiniye abongeze rungo hizo wapula wandu wende wanegosie enamna rijo ufanya eze votizire wa hauka haina mdudo na parti wa siasa uongo nzobare wa voti sheka lelo azali hende hamba njombo haya wekada inga mjomfunga makume alafu mdu hende hapo mathalani yabo kanga siwa unjira mapesa rendera revoti ritowe yazadi mapesa ya wallahi kenga sima serienga rijo mtowa tout suite aina utundo emba na inu haina utundo zendogo zili yongu juwa ya ukana azalikati hajuha harende hamezi nga unungu tuwame ya mapesa ambaye da zaho ema raisi wamba enda baba nuri sanga sishi yangoni
ko jambe kirjari rudi rusiri haizo sisi karito ukana kartonda rumavoti rikentirangaliana kartonda rumavoti azalinge video rohe abasa yode mana we yakaujahunu jeri hadisi garanzao azali rohe tout suite yabo izora kanzarambe watukufu karina utabanjere la pize wantu inu ikhtilafati ya rai shasi singari wanao ya uka mwanadamu ulona lejeshi ulone mahakama ulona mafundi ya wahula ya wakausa senyongo ko kairiba yabo mndo amandu wo yarudi yarahitwa utina ubinadamu umnda tsedate zeda ina ujofa abo wafumbuhu afukafiri ulona ndazi na mtowe jeindo ajibo continue yanzo endi yaribali ambe waoti waonesa mabuku wakubali wamba waja kwa jajipanga karjara sanse wa ukakarjoto uvoti abo ujenda biro abende mbako ndio voti amvuno kajanti o wanjwa de CRC na wala wadonda utonze ziba ekende ngufungu obo muzatumu yo wavurize ze emasente wado wa recense karitina wandu wajo hamba tija hostel karitina majeshi ngamona majeshi amba ende yarenge manyanya ngwando wa hibi mtuzi wanoti wanizozo tipia yabo utuka ujwaende abo kenda tinzwa ngarjo ure mabora aurire mesambe baswa jamba ezintida zila rambiani na mje enulona mapesa ya kampani enulona mapesa nukuka limtowe tout suite litendera magadora tabuhoje da sina firauna babo ekerende harangamiza iho isidera jitumia upande huu upande wa saya mwananyasi mtukufu ikayawe kabla zimike dolo rais ya makatiri yamba yanu Maitre Ahmad Mahamudu Mwenyezi Mungu ajoho mtukuza mzee wa hatu Muhammad Ali Swalih mitila wa uzamba kanga bwereri shayeti mujiri mujazali au keze nugo twabia zazali zinu timila tidini ti ubinadamu basomba ngo ya ibimi sawo ne ito suffise ya ukana hajojo urenga hamvu yanga mize wandu no hamba antusa hwati hedamu yabo kariti haruma election ya uka garanzo rimrejeza garanzo mama donga garanzo jao garanzao riwane bwana ngaritanganya upia rimtowe eshwa ya hatu kesi wandu wenza shonga garjo tamdu wenza shonga mazaliri mhetsi ekasi wandu wenza baraka rulona akili garjo tungwe mwadili fuchana rirenti ele pupa la ukawa wandu akaba na basainu mathalani yakaba ekagujo silairi muuse na meshawti dobali aba hamido dobali yo mimi ba usahuri jana ngamona entraîneur wa hesele kanti ya jabasa haraze habe ya pia atowe majori wakabo pia kabatata jori yabo udiso ya baba sa haizo watukufu ngari mea oni ho tukufu wa hanyo yauka gabajoja watukufu wenjiban na mjeri tanganyihe usikwa maudu ha amri ya appel de Paris ngamdulini parwa tata hangu no wababa hangu na haina mdu usikitiho mwananya Maitre Mahamudu hakada ena ministre gouverneur ibanu fundi watu Yusuf Muhammad bwana la réunion hareje komori shahambangu jojeri tanganyihe rirenda za safara lelo azalika na uresa voting ebidio endezahe she shabaki da sisi karnaula umwazali ne mafujari wa mzingiza ngebidio rijilaumu abonge ngari parao o walo hunu rirenti wana rongo no wana mivirano watiti banu kabati mdi ati amdu banu inubana ya kisilamu inubana ya kiwatwani ya inubana ya sheo haina mdunaje ritanganyihe banu o ulemengu waonekana abantu bamwe zashongwa ikolika tuyengwa o wandu wanupyangwa jo uriyenge ka kolire himili azali haina personality ya manadamu jo waswili banu haina manadamu jo jabanu haja haoni saukangari saidi yao wandu wanzo wa audience ya hatu uongo jo ndafadhila au kaizo khatwa aziza au ka uongo wano nambi ekakabati kartufanya namna hiyo abanga jomla aniwa jana Mwenyezi Mungu hamba fundinge banu tina uleta upande wa haku abange ngamjonike mwanashe wangu Sabah yaonese bandi za fikra za hoandru bainge dakika nzima no anabunge ewa yaonese ekange na fikra namna inutrebe ekange na fikra za husu mbana wana winu engo noje wananyuho usikwa maudu mfomoti Maitre Ahmad Mahamudu ngojwa swili pari wa subuhi mfumbili ngasina umkonti mhuri wamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikedo mkonti wa mwiso rijo hadisi hunu baada abanu rijue namna ya urekiperensi ya hatu rito mihononi ya mafujari wa irenga tafadhali mwana mtukufu Sabahuddin Ibn Uthman. Assalamu alaikum wanzani watu wa Facebook ani baba hanu mjihundao timsalimuni Mwenyezi Mungu namnikeni khairi na ujamalifu inshallah. Siku leo unusiku mashuhuru ka unusiku wa juma rijuauka ya luna kahunda ibahati arangu fundi watu zuki watu mbabaho wasaya ya tengelea harima lejijilinu leo ndo usiku na kahunda bahati ili nende na muone rinunkane mbaga badala yukaya rika umasiwani hakauriyo na rinunka ika muhimu daraja hama leo rijeriyo na rinunkane ri tsaheze baraka zahe juma yinu
Mwenyezi Mungu ajalieze dua zao bwana wa Komori kamili roaomba homisirini roaomba wakati ra rohabo wahima juma omba nti dua Mwenyezi Mungu jojelia zidua zila zihunre Komori inshallah. Alafu wapuhe wana nyipengwa yavo zije heni mzima dasia dohunda mna hinru yavo mna rutuba yavo biidhnillahil karim. Ebenge sirangeshwa baha ya makati yanu bada zuki wangu Fahardin haninkao Fahariunu ni mlaulieni hadaraja yukaya inunrazi ya wanadamu walionadanzi la Komori yanuma kelele yanroso ikao ngaremao letoifa la Komori heni mzima dasira mmera mshemezo yukaya zibadili zojo badili harima muda lahadha zojo homo badili sha wanadamu kwa jiwa badili ze fikira walonizo ze falsafa walonizo. Ebenge rijiwasulisha harima wakati yokaya eulula yangu jwa hasi Komori wanadamu watahenrazi rijiwasulisha harima daraja yokaya eulo Komori hajwa haja ulaya hula pia wanadamu ngwatsingo hawananga rione kanga rudushinda rihondenda zine taufiki yokaya Mwenyezi Mungu yari ninke kibala ndongwendrini yokaya riaune Komori hokaibambwa ni madhalimu warenge Komori hadaraja yokaya nge wasulisha daraja yokaya omba bahanu le kafalare me Komori nsu amini yokaya imaha rakaurumane mkolo riwasuli daraja he daraja rawasuli leo rambwa ongari rumao ni mru ulo na aizi ya kifujari ulo na aizi ya kiharamu Mkomori yangu we Mkomori hamada asi ombabani wasulishe Komori. Evenge yonde zenoza ritongeza yokaya heni mbabahanu wajuka mru ushemezo jila mtuma Mungu lokaya ngwambo ngushemeleze Komori ilifori honde daraja yokaya wakati nda ubi yoka wanadamu watanganyeze force. Evenge ngamuhezo jibanu hosi kwa juma siku mrahafun ngamuhezo jibanu hezedua mzireje yodua zaombwa harima usiku unu heni mwanadamu Islamu ya swali heni mbabanu walumru Islamu yaomba dua naresheleo kaya Komoro mbabanu ya siha isi mbabanu waziro naresheleo kaya ekakar jashinda raone daraja ukara tanya ze force rashemeza hajizima raune Komori aboe Komoro mbabanu iliyo kaitina ajanibu hukaya hata wala wandu wazingamanya Komori wonti pia wazingamanya zaidi ya hatu siriko zao ukasinga riko zao ngarizishemezao shaonti pia rinji yaho sagwani harma daraja yukaya ngariko zao zaidi. Ebenge omkobadzima yowania letoifa ngio muhimu zenrazi yukaya heni mrajato yenraze hahe rituje rione ejokana thawabunda hii ngam aminingizo muhimu izozo ntipia ndi maana ratanye magora harma daraja yukaya rikebadzima rammera mshe ukajana ritona badara wasulikoni raenda bo kabiri johe riono ustadu havae surveti hahe ajabo kinansi ili aje adubonzani kinansi yaone daraja ndini yoke manansi ngujoka ujuaji basa uwe yonde za ritongeza vatu siwa henjume karishi yange pari rijo juwa batu juse emindu ya hatu rimasu ili harma daraja uka enda zindri ni shawirindri ni engarenda unga onda zi hukaya zenga uzahahe zouka nitatufu harma daraja yukazi kebadzima ne rainya zikebadzima ne rainya wakati alo na nyora nzo majiane zikebadzima ne rainya wakati alo na hiza nzo mwenje zikebadzima ne rainya wakati anza onto mahe mwana ikaonge bido ya some inunde maana rawaswile daraja ini yukaya Mwenyezi Mungu amsahilisha daraja ukanga mwanao yukaya Dhulkamari harefizewa kajani nkiwa visa ya jwa ya haja ye hasahilishiwa harma daraja ukaya yengu shemelizwe manansi ngebidio ya one daraja ukaya Mwenyezi Mungu kana udhulumu ngujo msahilisha harma daraja ukaya iho ya judhu mania ngujo henda nana wasuline bwana inu ngardu wasuliniyo obadzima na biidhnillahil karim. Ebenge yonde makaulu mimi nakamuhimu niambe zuki wangu Fahardin hamba mirongozi minji yavo apara wanruenji harma mikonsi ilo minji munu wanadamu wabidi waje wakensi eshawiri nzima zenda zinzima eshawiri ndai eshwa bahanda shi ngam amini ekari wasuli harma daraja hamandiyo abongar journalisada
Mwenyezi Mungu ajalie heni mwanadamu wanembwana uesheleo zembizi hundawe kwa mori. Mwenyezi Mungu ajalie heni mwanadamu uono kale wazazi hatu wa unroni wasihi honziani wende wadungwa ne majeshi ya mafujari wadungu watishemeze kanga sina nyora wadungu watishemeze kanga ngarionao hiza wadungu watishemeze wajao ambaze tabu nziro wazonao sonti pia rihisi yokaomba bano ekomorili yongenu nkaonai uvundo ndezinu nkiawe komori kwezi hata kwezi wanzani watu umridungao arombo Mwenyezi Mungu yokaya inu ndendazi ndeshawiri yokaya heni mwanansi wano mbwana inu yaelewe legorili lawe eshawirindri ni eshawiri uzima hatarju wasulineza nozinu hatampakanda habo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamjua yauka ustadi ngena rendezvous zinji abonge sokanza bjue ukananga sibazima naye abonge namjipange mjeha winji ba mwana mahazone sayabo yauka waziri wa hizi habari zobonze pour la première fois ya refusé wa visa gouverneur wa isi wa shiruma wenti ha refusé wa efasirabo emro yarabe hilwa no ulemengu mrabiha akawa isawa rambu abakindasi ye hata mpaka lelo kamtuja kandidature na Ethiopia hauka ula adwenda emea ula adwenda yambezenda bwandu pia wa isawa zijua hata wanu wa DNSE abaki abonda sisi rikozao rishukuri yabura unoza hatu wa moroni wajuha wasoma bareni baba la juzi hapua emna mwenza shuka wa hedado ambaru wa moroni nyi ujisanga mjori vote CRC shata waone ezi itendwa zaho wanduanu abo bese ustadi bainga une seconde utso walaha yauka wabushira jumara nzi Marseille walo komori yauka maudu metra madame Hamudu ngojo waswili hunu Paris kama wabenze baada yabo ele tengwe pia risanga nyi hesonti pia Mwenyezi Mungu jorenikeza khairi baizo ndizo mafundi watu wanu warambi ya ukana waantasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu nguparo shaboranzao ya jipange ya je ya rongozo wa Komori kaja kanzali mrenge wakati mwenjisha bainga yin sekondi watomwishi ya aina mahala yaliyo basi isi wa Komori wanzo waishie wandu ambao kweli shatido wandu wahezendabo waambia wandu emergency watu hata alama hamanu watuka ushelewa le 29 décembre 2023 1er janvier wandu wajua waundeze autoroute uneze ndogo zambado zahamba yin sekondi bo stade wandu watoishia ukanga sivanu da sinawe marhaba Jumaa ya baraka ya khair. Mwenyezi Mungu anakusudia saa ijaba ya tataza sukunu riwafik amin ya rabbi ya rabbi. Mwenyezi Mungu aranike dawla ya'adiki min almuttaqina imama bi idhnillah ta'ala. Allahumma amin Allahumma karim parauni hawinji madiramba jirende rarashawiri ri akam Mtume sallallahu man lam yahtamu bi amri almuslimin falaysa minhum. Namdika weza waislamu kajamshughulisa wotindwao abamdika weza he Komori kajamshughulisa wotindaye Komori hakika wengine mkiradhi jirende rambe wajima ezer shughulisa. shukran wengine marhaba. jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum.